मैम खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुनदा मैम तराम नौसरी मणिपुर इलेक्शन हेंग नगाइरे लालिब एप्रिल 13 नंबर एप्रिल 13 इलेक्शन पांथोलगनी आउ इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अमदी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनि सिगी होइना हारिबा सिगी दमकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होखिबा फेब्रुवारी होखिबा मार्च 13 इलेक्शन नोटिफिकेशन हाइतारे तो यादग मणिपुर गोइना मार्च 10 थोखिबनी मरकसिदा तोंगान तोंगान मणिपुर गोइना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट गोइना तोंगान रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग तौननबगी दमकता सेम साबा अदुगा मदिगी फुल परीक्षा की दमकता अदुगा मदिगी कार्ड थाबन सिंगबा प्रोसेस is going on haitare aduga mayam su leitabana te aduga election model code of conduct thugai habigi aduga wafam kayam su tholtabana te aduna masina maram orakan da hariba examination sing aduga adugumba recruitment processing adu mayo naga daba candidate sing makta su nungai taba mayam phog daba sunate loinana hariba election nakshala pa mari leinana tongan political parties sing na hariba model code of conduct se thugai habigi wahauda tongan complaint kayam su election commission da se thanaba leptri manam sena hariba election model code of conduct se kalina violate tawrino kari kari de banung salibano aduga karamna tawribano mayam da ikhoina pijari sina hariba adugum badu leiragadi mayam na yanadaba ECI ni piba guidelines sing do niyam su satpa yadabra chanana udamukta kari kari tawba yai habna sing bi matanda violation of model code of conduct haiba topic khana na udta pek news ki studio da lengsin biri sai ge hek thangana lengsin biri sa Dr. Soraisam Manaoton spokesperson MPCC ni aham da Manaoton tara noksari loina na mayai da lengsin biri ba za Khaidem Mani former acting Chairperson Manipuri Human Rights Commission da Mani basu tara noksari loina na matai da thang lengsin biri ba za Laimayum Basanta spokesperson BJP ni za Basanta basu tara noksari ai ihan ham sai za Mani da ihan laksage legal gi term da haitare model code of conduct si mayam ne dum hainare adubu khangna violate tawbusu dum yawri bane dum masi violate tawre habi penalty lei basala akoin thena bada MCC violations ji crime ni under IPC section 1860 aduga representative of people's act 1950 matu in madu penalty natraga du effect lei habi sing ba lei ade warning issue tawgadam ni habi sing ba lei adubu violate tawbusi not only manipur khata da oirama india ge topa tongan state sing da soina tawrongani habi ge dum thajab lei pausi sig da aduga news da tongan ba koina social media platforms da khangjaba da haitare adubu koina manga tari badi manipur go ina koina example ama jing thamjara bada hoji recruitment process si dum still going on ni lei se 23rd ai si bayam paiseraga leisere masi issue problem ama aduga ni supada ngasi ma congress manipur pradesh congress committee na ngarang na handigi hona haitare changchili ba makoina model code of conduct thukai haji 27 to 31 march da koi ki Chief Minister Banglo da nupi mayam ama changchale habene sing bagi wala da social media platform da site thairak pani udagi videos mayam do viral oraga aduga district employment exchange Bishnupur na march 19 da mi lising mag sab ni fu primary teachers contractual basis lawna recruitment process ki damakta employment exchange na digi process tawi habene sing ba aduga hoki april amadana akhoi gi social welfare department na nongthang lei ma yaifa thorang scheme gi adugumba notice ama form submit tawi issue tawi habene sing bagi form thoy aduga akhoi gi BJP haitare hoji hoji lenga pari bi mai ke digi su makoina claim tawbana particular political party the claim to natte social media platform ama da Manipur Chief Minister bu hat kani habne sing ba yam phajada ba wai sing sinar gi mayok ta haitare isai da complaint thakati lei masi model code of conduct violate to bani habne sing hom thoy aduna oja da thamjering se violate to si kai no masi penalty na kari no mayam na masi da violate to udar bi khong thang ngai lai na bi si kari no khudong jab lawna badura haiba hom kamai thani hoi hoji ke maming simakna model code of conduct chathagori ba asigi conduct amagi chathagori ba election da togodori ba chathagori mong lam chajar mong mato haitare mong maril asigi model go ba mong da thamba guideline amani masi IPC gumna natraga tai penal provision gumna si torboy di ma matakta phalo khalaga proceeding chathraga chai ma phadok pegi ni natraga chai manga pini haiba adugumba di code of conduct masa sidadi yaude aba sidi advisory note kumba amana aba but maduna Indian penal code ki mong dala aba haibide adugumba tawbe yade mota pesa yan me de corruption tawbe yade corruption tawbe yade bagi sidadan di pin na bagi masa yaude gasu corruption practice tawbagi Indian penal code ta natraga atoba provision of law da tum leijagane hariba adagi mi hatpe ade phuba ade chaibe ade loina haren mi hal abdi phu rabdi adudi IPC gi relevant provision sing du matung na
CRPC की मखादा प्रोसीडिंग चथरगा अदुगुम्बगी तौगदब पोट अम लेयबा अदुगा सिदा पीरिबसिदि चौराक पखरा कोर्ट ऑफ कंडक्ट अमा याथोगा थमनबा कैंडिडेट अमगा अमगा लाना ओइनो हुनगनु अदगी लाना ओइना मादि फतबनी मादि अमुबनी मादि मसक थीबनी मादि अदु तौबनी पर्सनली हाइगनु अदुसो अदुसो अखोई का खंगनदबसु याम यामी पर्सनली हाइबे याद्रेना करिबदा हाइबे यादब तौनदि नतेबा पब्लिक लाइफ को मरी लेनबदि मा क्रिमिनल अमा ओइ केस असुक लेरे हाइदुदि हाइबो मु याइदना मा एफिडेविट याउबि मतुंगना याउदबि मुतुंगिना अदुदगी हा अदुदे अदु तोरे माइ लमचा चार्जर फैमिली दा अदु दादा मचा मतु तौरगा अदगी डोमेस्टिक वायलेंस की केस आम चेनबनी हाइबदुदि अमु याइदना पर्सनल ओइरगसु अदुदि पब्लिक लाइफ तो ओइबदो माइ मरनाय मतुगा मचागे इमुंगदा तौजबदुदि कोइन हाइ याद्रा अदु नतबदा पब्लिक लाइफ ता लेरबा मी ओइदोरमनेबा मरनाय मीदु ओइबि याद्रेबा अदुदा के लो नाइबी पे लो यादब करप्शन यादब एफआईआर लेरगदे हाइगदब पुनमक से लोन हाइबनेबा अदुगुमगी नैनब खोटनब अदुदि अखोना कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा आर्टिकल 19(1) की मतुंगिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कॉलम दुदा डायरेक्ट ममिंग पनब नत्रगसु राइट टू नो आई कैंडिडेट से अइना खंगेबगी राइट से आई फंडामेंटल राइट नेबा A, B, C, D, E lepe. Si manung dagi which one is my choice? Which will be my choice? Asi aina khanjaga dam neba. A na pabra, B na pabra, C na pabra. Adu dagi mi ona adu yangaraga amuk party political party ko ena C na pabra, C na pabra, C na pabra. Adu dagi amuk agenda manifesto. Asina ching makan mayam si yang kadurim neba. Samna haralda ate channel da so aina hana thamgi gumna mioi se gun taret leibadu oibetai any party go chun candidate sing se good statesmanship leibetai good orator oibetai aduga witty argument hai sing betai aduga well versed of the issues sing chi personal leibetai presentable oibetai adig language command to betai adudegi debate hai betai well educated oibetai kariyana ba hairi ba mayam se loina suda su yai ba ko मसी लोन सब पुनमक्ति की हेनबा मी अदु थोक्तब यायबा मरमदे कोची पार्टी पॉलिटिक्स निना मणिपुर पुंबगी ख्वाइदिगे खंगबा अनि कोना खंगत पंगमोयाबा मोइदो बोले बक्तरदी पार्टी यावरक्तरदी इंडिपेंडेंट यादे अदुदे लेपि बा चांगा ग निफु हुमदोय लेरिबसिगी मरक्ता एखोइगी थागदोरिबसे मसी वन ऑफ द क्राउड ओयगदोरिबरा क्राउड हाइबदसो मुकाय कोना निसिंगदबसी BJP की मरक्ता कांग्रेस की मरक्ता एम्बेसडर ओरम्बा रूलिंग पार्टी की हजूजी की हारेगे अदुदगी चीफ जस्टिस ओरम्बा हाई कोर्ट की जज ओरम्बा एम्बेसडर ओरम्बा वाइस चांसलर ओरम्बा आर्मी की जनरल ओरम्बा अदुगुम्बा यांkai हुमपु हुमद्रा यावदोरिना लाइकवाइज अतोपा कांग्रेस तो हाइरो अदुगुम्बा यावगदोरिबा दुगी मरक्ता मोइ सिंगदु मंत्री ओइबा नत्रगा मोइ स्पोक्सपर्सन गुम्बा ओइबा अमानि नतना खंग हैरबा मयाम द ऑडियंस ओइना एमपी खुदिंग मंगांग दौना तमनिना बीजेपी द कारिबा गवर्नर ओरम्बा बीजेपी द कारिबा मया द मय होब चिमिच ओरम्बा सेंट्रल कैबिनेट पीबिरक्तरि द मोइ फमदन सुम लैरुदोरिमनेबा अदुगुम्बा मयाम दुना भाबुक ओइरगा पार्लियामेंट दु चागदोरि मरग दुदा इखोइ दा तेंग ते सोइबा मसाबजि फा थाबजि चुमरो हाइबो को संगा लाकदोरिमनेबा अदुबु ख्वादिगे हन पुनमक तुदि थोक्तबा यायबा लैरिबा मोइ मंगा दो तरुक तो लेपिबदो कनाने हन फई लेरिबा अदुगी मनुंदा तांगाई फदरसु अदुगी मनुंदा बीजेपी के रूलिंग पार्टी के कना लेपि ब्रह्ममनि अदु लेपि ओ अदु फबरा लाइरि हाइब्रा हाइताब्रा लाइरि हाइ आईपीएस नि रिटायर ओजबनि अदु मंत्री ओइरिमनि अच्छा अदुम पारे कांग्रेस की दी कांग्रेस ए प्रोफेसर नि अदु ने दिबे नंग बायाव ए अदु जो फबरा फई अदगे अतोप पार्टी मदि ओ सिनि महेश्वर कोबम लेपि अदु ने तुनि हाइरे अदु अतोप मदि फिल्म की तौजब नुपी आंगांना पामजबा पामजा हेरो कुंबा इंस्पेक्टर योहेनमा कुंबा अमा लेपि प्रमाणबु अदिगा अतोपा तोपा मोइ चुलोइना हाइतबे याते कर्नल ओरम्बा यावरी अदुदगी वर्कर तो अदुबि यावरी अदिगे सिक्किम त लेजदे आइदना पौना हाइबा मी यावरी अदुना अदुगुंबा लैरिबा सिगी मनुदगी कनानो हेना फगनी हाइबसि खनबदा जिके हाइरिबा मयामसि लोइनमक सुदबा याय सुरमबसु याय अदुदी असिदा यावब्रा इन खनबता है अदुना अदुई मतंग सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯅꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯀꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯩꯃꯛꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯥꯏꯗꯕꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭रोग्राम ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯝ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯁꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ criticism pibasi party amaga gi BJP na si tawgre si tawde Congress na si tawgre si tawde oina chaiba Congress yauri ba chomado adudi mari adu tawbani BJP yauri ba adu tawbani haiba nataba party ki policy program agenda da noina si tawge bado afaba nate si tawbasi phabani haiba na singbasi naina ba yai aduga personality da chatpa yaroi aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯐꯖꯗꯕ shall avoid scrupulously all activities which is corrupt practice ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ election law ꯁꯤꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ offense-ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯊꯦꯠꯆꯤꯟꯕ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯅ ꯉꯝꯃꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯇꯣꯏꯇ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ meeting tawba kanda BJP na meeting tawriba mafumda BJP na toksanba yaroi Congress na adigi atopana toksanba yaroi haiba atopana toksanba yaroi manglo raga atopana PBI right kangai bungse same phida pigadabne ba pigadabni adigi ahum subu party de su PBI mari su PBI ado mana sida tawre adu hai thangnaba du da mic loksanaba yaba du da ai su tawrimni ga na haibado adu court of conduct thugai bani asara ko mati oja khangjare adu mathangi round do jamu laksage rawa sida da koina su thinajabada sigisi ayamna tawriba khudingmak akoigi model code of conduct thugai bani na khangado masak indi ECI digi approval prior approval logodabni haiba posu koi thinajai adu oja congress ki oja kanota moja Manaoton thamjani se congress ki legal cell ki site ki haitare koi mayam da uzabada hariba cases particular cases khara dugi koi thadokpa ECI da complaint to with thing say and the masida asagi hari bisida akhoi kadai phawda madu lepak padu di ECI na madu thugari ba thugai da ha madu gi phone di lakpa yai da claim to ba yai hadna adum tausan ba na taga masi oinang mani haina singna bana singba masak khara laibadagi adugumba claim du tawribra aduga particular cases sing to sai hajari basing mathatagi atopasing yaurba ha ba wahang duni kramai thabini thagatsare model korok kadaksi yam samna koigi election commission of India na Bharat ki state pumnamakta magi union territory pumnamakta election ji tar pumtanda yam free and fair yam shanti leina ingna chikna election ji tawna baina madugi kanglon ji ka sembana asigi kanglon ji ngakna chatlagadi irang leitaba yam nungai ba peaceful oiba election ma woinia bi pandam da semba haitare asigi model korok conduct da tongan ba wafam myam yaure adu hauji khoi congress party na handaki election sida akhoi yam free and fair oiba election lama pangthokna bagi khoi asa tawi aduga Manipur da awon ba yamna phajaba makhangi wakhalon da thadana ba election lama gi khoi pandam thami madugi basis tu da khoi candidate su adumaina khoi putokjabani aduga tongan ba political party myamna makhoi nu support tawbidana khoi hojik siam kanna adumana free and fair election pangthokna bagi way da koi yam kanna changjali haitare sigi marak sida ngasagi khoi gi legal department na thari bisi khoi su reliable source haitare thajaningai oiba
ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ECIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯀꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯖꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ 144 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯨꯅꯕ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯀꯠꯆꯦ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯁꯨꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ 144 CRPC ꯂꯩ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CRPCꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯗꯩ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯆꯠꯅꯔꯛꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯪꯄꯨꯟꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯤꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯉꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯃꯥꯅꯁꯨꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯑꯃꯀꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯌꯥꯔꯦꯛꯇꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯟꯒꯥꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯡꯗꯧꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀ꯭ꯌꯨꯗꯒ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯝ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯇꯝꯗ MCCꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯄꯨꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯇꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯃꯦꯇꯔꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ MCCꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ MCCꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯪꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯈꯤꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯟ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯁꯜꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯃꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ MCC ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ECIꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ
ꯆꯨꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ओके ओके ओजा मनातोन मथंग राउंड लाक्चगे ओजा बसंत मसी वाफम सिदा पर्टिकुलर पे केसेस अदुम पुथोरे हाइतारे पुथोपसी मसी होय मैम सुदम खंगमगनी मसी कायब कायदब तोगान मोरकान सिगुंबा मैमना सोशल मीडिया दा कइदे उनरक मैम ले ngसाइ थमजरी दनि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर सी मैसासिने तौगनि तौबा याय हाबके अदुगुंबा थ्रेट मसा अमसुदम थोखिबा लेबिना अदुगी अगेंस्ट सु हारिबा बीजेपी नत्रगा अदुगुंबा पार्टी ना हाइतारे अदुगी अगेंस्ट सु पेटिशन नत्रगा ECI दा वकल हाबी वफम सु कोइ ताजबा लेरे अदुना हारिबा सिंगसी अखोइना येंजनिंगी स्माइना कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमना नॉट ओनली कांग्रेस का तना तो पॉलिटिकल पार्टी में क्लेम तरगा सु मदु वरोइ सिंदुबदी ECI की खुत्ता पन अदल लेरंगने न खले अदुबु सुमाइना तोबसी अखोइगी लैंगाक पारिबा नत्रगा लैंगाकना स्माइना रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैम सथबा मनुंग सिदा हाइदी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की 16 मार्च की इफेक्ट तौखरबसी मतंगा ससन लकपा अदुगा तोगान तोगान बा वायोलेशन तौई हाइना सिंगनबा मसा मैम पिखलकपसी असी बसेद करी हा वाफम थम्बिनी ओजा बसंता के अखोई रक्त मयाई लेंशन बिरी लानेट सेना बुकेट मा लोगी ममद लोइना खंगबा हन्ने तसेंगमौदी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हाइबसे सिदैसे amna macha khaina tawgadaba tawroidaba do don'ts loi yaurabane aduga leiba amagi chief minister na magi praja amagi grievances taba yade chief minister gi office misuse tawre adu tawre ka haibagi sida kaisu yaudabne model code of conduct mun yengbiragadi akhoi lanet yawbiri stage da honorable chief minister da public grievances ki damakta magi lanai wa ma mi ani go bia hung ye unawra tholaga media da thok ai chief minister da si haure ga haibse akhoi gi BJP government si ngarang gi khani pu ko da ngai jere adu mangda huji congress ki spokesperson haibi hibdo moi matam da su se dum tawe ba una jai di public na honorable hanagi sibo bida akhoi gi kaino gi ukhul da problem thoena sar una ja gi da ma su una halam ga ne ba matam du danu sidi mathang da lak pa chief minister so dum una ne ba chief minister si BJP matom dai na te ba chief minister gi banglo da khoi BJP phiran thelu ya pote ba aduga kaimba congress ki तौरी सासुद लेना थाजबी BJP बोर्ड खोमे फिरान थे अदु तौरे पैसा ये लौरे गाइदे हुजिक्ति सोशल मीडिया सु मपांगले हम कलमना अखोगी स्पाई कैमेरा कइगा थेल खोलगा फारन खोतर मैम सु तौने अदुम बंदंग खुदम मोइना हाइबियो BJP की बोर्ड खोमौइने मोगी BJP की चीफ मिनिस्टर गाइना अदमाइन सार्स तौरदी खनबा याने बदु थागोदे अदु सुनन तबदा BJP की चीफ मिनिस्टर की नेना फायरगा माना BJP की भोट खोमे काने त ब्लाइंडली चार्ज तोसन बदुदी कैसु मियाम ने यारो अखोइनो सिंगांग सि इम्पैक्टिव बिगी रूम मनुंग सिदा सि ताब भिगर मैम ना दुम डिसाइड तौबिरकनेबा BJP ना हाइ बिजनेस सुम्ब्रा अदगी कांग्रेस ना तोइ चार्ज ना सुम्ब्रा सि अदुगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हाइब अदुगी पोत भाइलेट तौ हेगदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी प्रजा की ग्रीवेंसेस खरगदम तो उनजब मतमदा अदे अखोइ चलुबुदे कनागोम दग चीफ मिनिस्टर ना पैसा पिसलक नंग श्री बसंत दु भोट पिउने सि लिसिंग कुल लौरो ने काना हारकबगिगा चार्ज तौरदि फैबा सिदि याव सुंगाव गावदबा सभी न ममा नोकनबगी वारी दुने थाइनगे कांग्रेस मतमदगदि मोइ तौब लैहिब्रा मोइना सुमाइगे तो चीफ मिनिस्टर नगा थाइना मोइगी कांग्रेस की कैंपेन ओइना चीफ मिनिस्टर की ऑफिस सिनबो लैगिब जालाना खोद फिल तौरे BJP माइकैदि अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बिरेन अदुम अमदा तौखिदेबा हुजिकी भोट खोंबा अदगी कनो तो हाइबन सिंगुदो अदगी एक्सचेंज के कनो हाइबगी मा हुजिकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मतांग मा हाइबिदो रिक्रूटमेंट की रूल्स ते यावरी इलेक्शन कमीशन की मॉडल कंडक्ट की गाइडलाइंस दा रिक्रूटमेंट की नोटिस थोबो लो यायबा कनो मनुंग दा तोलोब थादोक थिकाइ बिल के थादोक मॉडल कोड ऑफ मनुंग न सुयायबा अदु कम कंडीशन विथ कंडीशन यावे प्रोसेस हाना तो बोय तादे अखोइ थोइ जेस आई लोइ पूरा लाक्चरी नवंबर दे केदे थोलक मार्च की कोदम वांग थोपो ऑर्डर लाक्तने बसी नोटिस में आमने बा तवदो एक्सचेंज की पोदम हाइबदुदी हाना प्रोसेस ने दुसु हानागी मॉडल कोदम दम मांग तोकांदा चुम्मे कनो मनुंग एक्सचेंज ना थोक्सल एबो मॉडल कोदम मनुंग दा अदुसु हाना कनो ना याबो पोने बा गाइडलाइन ने याजेइबो मसाना तवदबु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बिरेना अदुगा हुजी अखोइ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री बसंतना थिंजल्लेबा खोय आदि पब्लिक ना लाना खंदु ओइदगदि अखोइ रूल्स ना यारगसु अखोइ चना हंद्रेबा हुजि एक्सचेंज की हाइबो पोटुसु अदु हाइबो एक्सचेंज ना कार्ड थारनो खतना नोटिफाइड तौ इसे तारिख कैनो दनि लास्ट की
ꯀꯣꯗ ꯀꯣꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯗ ꯀꯣꯟꯗꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯀꯣꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯗ ꯆꯠꯆꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯤꯁꯂꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕꯣꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯋꯥꯟꯗꯨꯅꯦ ꯇꯨꯁꯤꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ IRB ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯃꯊꯪ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯂꯦꯝꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯀꯣꯗꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯀꯣꯗꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ पार्टी असना भारत की हजिक इलेक्शन कमीशन दाना लाउथोग 19 सूबा लोक सभा से अखोई नियम चुमना अखोई मिखल थेंगजगनी अदुगा गाइडलाइन अमता अखोई थुगाइबा कदो तौजरोय मसी गाइडलाइन से इंजगने वफम जे बीजेपी की माइक या फजबा वफम बुदी अदुम थंबिरी अदुम मपु हजिक खितंग अखोइना मयामदा अखोई करे हाइतारे मसाइ ओजा बसंत थंबिदा रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मतंग लाखो मतम दा हाइतारे सो मी ममांगदा हारिबा इलेक्शन की notification 16 March mamangda November tay mayam yauri adupu yauri singsi oi madu yawi haidra na claim tawje ofam nati mayam da confusion leiba makhak lei madu ti keno da 23rd March the last date of online submission form hybrid sing ba masi land resource department gi ni aduga sum sina in particular na puthok sabani social welfare department gi 22nd March da online application last date tawbale aduna makha ta bada notified letter haraga badu gi keno si piri haitare adu notification ji 23rd February da pi gi ba thoki notification mayam ni and smile to na sigum notification khara ai gonda leijeri sing ge ai personal gi wafam nati mayam da khoina khangan jani gi masi da aina claim tawwe wafam nati mayam da confusion ma khale karamba thabak thiba mayam na sin sai dana sumaina sum recruitment tawshala ga di marak sida yaribra yadragana kraibok mangi yaragana madu kraibok valid ogadoino valid oidagana mathang government am lakoda mamang da tawhibun baina madugi amu parameter am yenka madu yagibani yadabani kaina haraga candidate kharada natraga Manipur ki thabak phangdab naha singda confusion am pok lakada haibagi singna badu lak oidabagi wafam leite aduna maram orga sai recruitment process si hold torga thami haibse sigi special notification department natraga government site ki thokiba lebra ha wafam jini adai di kamaina thokiba lerega di hold tawre haibadu hoji bogiti khoi ujadabadu wafam ne adai di kamaina thani ai hoji puraktre adu ai kanu da senior pe ane khoina effective da akhoi gi leiba hoji ki present status se aduga kanu manung da thokpe ai ba ngasai hoji haibi do election gi model code manung da ne magi process makha cha thar ko na hana heta March ki kanu manung da code da lore matung da thokuna deba yaraga government amana yaren tro thoi ne ba hai sing si ke khoi da loimak leijai